Hello, so piu le nau te ho na bon chawa na dam chi diu kata sanin ke ma long pathin zalin kadamin tunia pau cham tu part 3 ti hi anase yu hitin isei do diu hi pau cham tu som langa tabang in sei do diu he hichima sang chun pathin thu thing mun khat anasimu hite thu chi bu bung thum chang khat kachapa kahil nahi sumil hi elin kathupi chengsi hi nalung thimin chingjingin tuni hin phatampi sulut talowin pau cham tu lam ma analu noitin ipiha khatna numei gilo le mei pang nisa athu ha e ipu ipatevin numei gilo le mei pang nisa athu ha e ti chu anaseyun mei pang nisa athu ha e nisa ahung su ting le ilpiham mem kha chu leisi na nisa beya ki hi theilo he aiwa nisa ahung su a nisa asa be se jong le ki thu le lu chu ji a chu hichi thu le na pa chu numei gilo to anate ka o he numei gilo ta jong chu ep se hi jong le a chan chu nisa thu ha banga ha ji nga he ya chu numei zo si jong agilo ahi di pun aphamo za chu mahin agilo cha za chu mahi he ya chu phatmo kiti hi mizo sin jong numei zo sin jong abol ahi di pun gilo kiti yong numei zo sin jong abol di ahi pui hinla numei gilo ta ho chun acha na zo si chu mi dinga eng hot na mi dinga el nat na ato do ase do ji ji a chu nisa thu ha to ipu pa te win anate ka wa numei kilo le mei pang nisa athu ha e ti chu anase yu ai ani na in nupi gilowin amehon akidui nupi gilowin amehon akidui ati hi in sunga a tradition le i custom dung zu ya he inu ipateu hi piham ipateu sangong inu teu hi anle tui hun lamen akipilwin chate ne ding bolin akipiwi numei gilo ailule nupi gilo ta chun amehun akidui amehun chu phachi anu te hun chu tui lo mai the hiji a chu atui lo wa ai jong le nupi gilo chun akidu te veti ai admit boldi lo tu ni kamehun chu malcha tha je me ailule chi al je pui ailule hitichu mepo tamwale ti ho jong sam di le as kamehun chu atui ta ve ti a ne tho jing aji acha ten adu lo jong gel talo eji acha ipu ipa ten nupi gilowin amehun akidui alam khana sei dinga che nupi gilo chun athil bol jo si di asai ti na jong a heki ne thum na in numei lung thim le tai kong dong i tradition i custom dung zo yin ipiham numei ho hi custom thu sei na dingin azau pu vi mi chanu khat chu na kipui le athu sei dinga chu na be pa
na tu chapa na kipuya minu mi pa hi na acha mi pan holim apat ai ichon nam thla zo siu thadu ku kite ve lew han ei mi te adang ngo jong ei mi te si ve lew han nu me hi ani chan na a ki koya pasal hin amasa pe na to ding ai jong le tham ding sei ding ai jong le ki bol he aji chu ipu paute vin vo kung khu vo cha an ipi na vo kung khu dong ai chu iga sun tha le ane chai loi chel liang vo pi ham vo cha lo chon ane chai loi ya ai lu le akung long ali ngim loi chel liang ai an tam pi yong ki pi thi lo e ya chu nu mei ho jong tai kung dong ti chu vo kung adon banga chu athu lo banga chu nu mei ho jong alung gel lo hi asau pun athu pui ti a chu ipu pa te na sei he in tu la ya he a kho le he chi pau cham tu hi pha zo se a di lo mai the mi zo se nu mei zo se chunga jong di lo mai the he hila ipu ipa te wa ko na e ki pison pau cham tu he a thang pi in 90% chu adi in 100% adi zong a na lai ya chu tu nia hi nu mei lung thim le tai kung dong chu ipi ham ti chu e thi na di wa chom chakhat iga sei ki no he ali nen nu mei gal lam lai thu khat ahung su ta a hi le he chi thu su chu i he chin masanga e hitabang hita chu ti a asu thil su khat chu uma ai wanga ki he chin lo lai i he chin masanga thil su pe na ahlung ding zo si chu ga ki sei ji ai lo le thil khat asu ta ji a cha ahung hlung ding ni ho ho a hi chi pan nong ei vo en ai lo le ama nu ama pa nong cha nu pa ai on akina jinge acha te ong i chom hi ve ta ti a ni ho ahung hlung ding ho mahin ho sei masajing ho chu ahin khu chu ipiam nu mei gal lam lai ti a upaten ana se yu hi nu mei gal lam lai ti ting lai kachaga be se en ima ka bol do lo de hi hen na kini hen education BA MA ki zong lai ka gen thei be se en ke hi ima zo po nge ti a nu mei gal lam lai tho a ahung so ding ahung hlung ding EP ahi ding hello la ya ki hi hawa kinep lel na nei pai ji BA MA ho zo hitabang chu hin hu inaman lamu bai e hitabang chu imanwa hele upaten hitabang hin hu hitabang kampau chu nu mei galam lai tia anase yu hi anga na in zongin ane nin a khut za e awet sa na zong hon hunga chu zong hon hu puri ham kangin lang plastic nga aila apon cha chun puri som tabang chu zong thum le li na la chun ga le tha pi la chun khat pa chun amu azong hengin a khut na zong choin tin a kenga zong tin chat min tin ve to a chu mitang ding gel lo zongin ane nin a khut za e thil khat chu hoi zu la a gam la a chi le hoi zu ki du be se ji a chu in sung mi ding ham in langa ho ding jong ki gel ta lo wa amuna che i du cha cha ki ni a
hui bal eti diu hamong kine a hui zu yong kidon a hui zu le a hui bal kiu kine helwa a bom aum na puma chu kila ki chep tha ni iti tabang chu upate zongin ane nin a khut za eti a tho hi tia ana sei ziu ai e zong kilung si ti yong ga sei kit la mi khat pan thingbong akamin thang thingbong akamin e che thingbong a chun a thingbong kam a chun zong ana o e zong o chu thilo lai hei zong chu zong hon ai ji chun zong dang ho chun alung sit be se alung chunga chun agading un ahung chom ram agading un ahung chom ram la do ding gel lova alung chunga kisit dim set leo thi lo ai tai zong thing bonga o chu a hing ding pe long chu tulaya zong kilung sit long he he lo ka chawa i society wa ina tho lamu zong bai he nge chun poi tan geluti emite ikilung sit da no he ai lule society a social life iman da no he khat ve kum le zong kilung sit tia ipui ko mu zong a ji e sagi chan na in thunung thi le tui chim ngadel apan na a pui avet sa nan ipui pa te gal hat ana hivin sap kang te ana debu ve abangin englo ku kiwar ai lu le tha do gal ai lu le zo gal tin ina se yuvin ipui pa te hat na ho zo se yuwa ipi akana ta ding ham ipui pa te han san na ho ipui pa te thil pha bol ho se tin e hon na pha e bol go lo wa e hon ipi ham kitu ding gel lo wa ale e chi yong chu tui chim ngadel masak i diu he vadung in chin lang helechen tui ku chim set jing de vadung tui chu ana chi ma hele ana chi ma nga na mu le nga chu mat ding tin lang del le chun hoya na del pha da mi tu ya hi nga chu na del pha zu le hel ding ki thol mang pai zel di e tai ya chu ipui pa te hat na ho aphat na ho ana bol thei lai ho thu sim se yutin mi khel di go leo hen hoya he chi chu koi khel zo diu ham iti society khan to wa i society chu ki khel thei li hil ding ai ji a chu te sion thunung thi le tui chim ngadel apan na pui masang hat lai ni chi lai ni masang bol thi lai sei ho chu apan na talu he sil thi nunga sil thokai agi channat sil thi nunga sil thokai sil thi nunga sil thokai nahun sunga nahun leichu bong hami alu nin nahun leya bong alu nin ankam na tu ai le muchi na tu kolbu na tu ho ai le bal na tu ho si chu bongin anen achun sin chu ting le nahun le chu asusitai asu si ju pan ekati ichipi hi tho aki get lu le phatalu di jai u nati hi tho nain get le na get ju kal chu asu si ju kal chu bong lu talu hi bong kiti chu ki tha talu hi ji a chu sil thi nunga sil thokai tia ipu ipa tevin pau cham tu a ana se yu hi thil asu ding zo si su chai ta asu chai zo nunga
abong la hung lut kita pontin he a chu thil khat chu ebola hele ebol ting le preventive measure ven bit na the I tabang ngai cha am bi cho zo si jong vet na bol chu meeting na to he milung thim ho na to he ti chu iga sei do ki no he e ase jo nung sang le thil sim phat the hi chi talu he ti pang chu igel do diu anga ye ko na in selin achut le ane akok me selin achut le ane akok me avet sanan mi khat chu ha seya na sei phat ha seya na sei phat achingin athimin abol the 82 pa na ti chu aya mi dang kom na chi ting le hi chi pa ma chu ka ti 82 pi wang hi tabang a hi 82 pi wang 82 pi yang chu ama ki sei phat na ding be be en hi chi pang ko akit mi 82 pi no apan na be etia naga sei si ki le hi chi chu te si ten selin achut le ane akok me ti ana sei jiu e ya chu mem khat chun ichunga thil pha bol le sei phat ding pa chat ding a hi ki pa pi ding a hi ama wang mila azu thang le lo ding mila a sei sit kit lo ding ti chu ina hiat diwa avela ga sei do ki no a hi asom na in sil nulam si za nga akili hichi hil chit na dingin zi na nei tan na zinu so pi lam si apasal ho to nakimutu tawe nakimutu niwa kipa na zala ankung naga so khom le hichi chu sil nulam si za nga akili iti chu athove ti a mi hon aseyo hichipa ki sei na chu a hi ikilung si na ikimu tu kha lu na asot be se ji a chu inulam mo to iga kimu tu a ankung ga so khom le midang khanen kate huchi ho loi khun sil nulam si za nga akili iti atho hui khu ti a e ga se yu a e ya chu pau cham tu ho hi ngi ta he in ki pa chat na ai lo le ki pa pi na pau cham tu he sil nulam si za nga akili e lampet khung gen tan som la khat na en lampet khung gen tan mem khat chu anewa kunin chi na thim na hen holi BAMA hen zo tai BAMA hen zo sunga chu expenditure izat heading ta sei zo lo hit hiza he anu apan agimpi no ho ain summin agimpi no chu mai hitalo e hiji achu ain summin agimpi no ho se chu ken long tununga kaitan MA ka zo tan service ain nei ta che service ka bol tan ya ka in summi te he phatte cha ken jong kaneu la ya kun e hin khu ka wa e hin wa o he ji in ken nong ka ki thu pi a ken nong ka in summi te na sata in chen hu sa sim na lama he kapan hu ding ai te ke ham bol ta a salary a lo ho in sunga dinga ain man cha chu hi chi gul hang pa hi chi gul hang nu chu hin la ama hin kum khat kum ni jong tong lo lai hin a lei sik hin khu a be tai a lei sik hin khu a be le ichi tabang hin khu chu ipu ipa tevin lam pet khung gen tan mem khat chun khung abe alam a hi le a khung ko na khaw hung tana a le alam nong asu boy a khung be ong su boy he among gen theta BAMA hong ya service and hola ahin mu ki na in sung in chen sim na dinga kinong sum le pai lam yen hello le
i tilam jong na ka ki thu pi thei dem tia ha ta ki tho la ya a lei si in hu a be chu lam pet hung gen tan to a sei the ai lu hi ta bang in hu chu lam pet hung gen tan tia ki se hi som na ni chan na in upalam le bui mei chong ati la khat rock music khat sa en lang te si khat lam sa la chun hoya kon ta khat yong ka ti pui minute som yong lam zo lu mai thi ai lu la minute ni minute thum kal chu ki hot zo lu ding ai ya chu bu yong ko amei a chomin a thaya a hi le amei chom ji a hun amei thapi ding aum the lo ji in amazon akihin su na di ku a ho loi jing hi ya chu te si upa khat jong chu nalam sa le a upata ji a chu alam chu sau the talo alam chu sot pi lam the talo he ji a chu upalam le bui mei chom tia te se ten ana se ji e som la thum na vadung sung atamin sung zol a e vadung a chi le chun sung atama tam he hin la lung thu sung di hol le chun vadunga chu lung thu sung di namu zo lo mai the he epj inem lung thu sung chu vadunga lo mai the aum zong le ki kha ding a he ya chu ipu ipa te vin vadung sung atamin sung zol a e ti chu society anunga gulang le kha thim nong atami inam sungwa ku ki nam sungai le kha thim atamin meeting nong atami hin la chile nam ngai lo a kita ta hin khumang chuting la pathin jinga pathin za bola anu apa za bola asanga lin za bola nam lam kai ding a ro mi ya chu ipu ipa te vin vadung sung atamin sung zol a e ti chu ana se yu e aha mong mong a hetai tu kuki thado kuki han lang gang te kuki pai te kuki koi hi jong le hen in nam lam kai diu hi aha mong mong a hetai ya chu ipu ipa te vin vadung sung atamin sung zol a e tia ana se jiu e som le li na in khat la ka chem khat la ka pai khosung hin na chen na khosung I chen naw khosung a chun mini ahung kin na tai mini ahung kinan khat chu na su pidol a hi khat chu na su pinu gachen na te na tu te lam sang a ki ni a chu amani chu akina adan hun chu naven di na sa lo ji in ani hun chun navonom tai angi phe ham na beng nom tai heli chun nangman na chi in naga phelin I pidinga na kina hun ham khat la ka chem ain khat la ka pai ai tia naga si e aji chu chem chu kyon chem long ka tivin along ain apai ain chem pai ain gamla I chi le ipu pau te chun chem akipu vun chem chu apaya koi hi khat chu lampi asat hong na ai lu le alova na hin khat chu alova aman cha koi na ai ki ni khat zo sang chu pai thi lo khat zo sang chu nu si thi lo hi chi bang banga chu go lang ni ha ta hong kin a naga phel le amani chu vo dia lo ai za la akina danon chu na vet le koi ma jong ga vo tum ta diong ne het talo he ji a che nang ni hi ke dinga khat la ka chem a hin ka tha ha na nahi khat la ka pai a hi he ji a chu I pidinga nakina o nam tia naga pho ai a che ipu pa te vin khat le ka chem khat la ka pai tia ana se yu e tun azo na pe na bun tu la da ket pa aha nin apangi
sum tum kai pa thu sim chu in a het diu ai sum tum kai pa thu sima ki se chu ipi ham itile sum tum kai pa chu mi hat jong ai pun ai lu le ama chu mi hau mi se thi in sum ai nga cheng ai pui ama again thi in awale len khusung khana ga lu ne me thai nu in khana ga cheng ga wa lu na he cha chu me thai nun a ki chol do sa ai na chu a khosat sa he ti le leng pa chun hau sa pu chun khosunga ahung cha koi ding sung pheng lin ta vadunga aga holen hichi vadunga sung pheng lin ta chu koi hile ka hung cha ei thu pi pi chu kipa mana ka chanu yong ka pe ding ka nei ka go ake khat ka gam le chi dong ake khat ka pe ding ai ta kitep na nei ti le leng pan hi tia se phana khosung gul hang zo sin nong hi song pi chu ai lo le song zol chu hung cha leng pa hung cha koi ding chu aga kai le koi ma kai zo lo tai hi pha chun me thai nu a chi kate gul te ho golum kim sa nan huja gul hang pa yong ko kai sa ta wango aga ti a hele leng pa no ai hin solun tin aga kai sa aga ko sai ti le aman jong hiti sung chu all tai nan kai hiti chun aman jong leng pa le tul a hin kai lu tai an kai ludin ahung cha apawin leng paung akipa in da ke na ama zong ha ta ke hambola an kaya leng pa leitul akai lu na ahung cha athut pha chun leng pa ki pa a chanu zong apin chule ane agu ke khat agam le si de ke khat zong api milo thing ai tai ichi chaga pa helia chu bun tula da ket na da ket pa aha nin apangi kiti lo na chu chi na het na degree ho inei mana he milo thin ki jing lo he ilo thin na dinga chu ke hambo nga ya he heji achun tunin milo thin hi the na diwa chu ha ta pan ilawa mi ho coaching class hoi ta azawa min coaching ala IAS IPS officer azi do he amawa da ke na ha sa ta ul salung chu na sa he jong le room sunga na to le khana sima hoi ta na ki hambola ni kho khat le bon tu la da ke pa aha nin apange bon tul ki ti chu mi to ki bu mi to ki del ai lo le mi to kitet mi to na kitet la ya nang long mi ho coaching chi ta mi ho coaching center lungam ta nang na chi thi ta lo ai wang na in muna ul salong chu na gen thi puma le khana sima ni ho khat le IASC te ding ai lo le government kam nei te ding tia na ki hambola phat chom khat zuwa service na hin nei ta hi chi chu ki sei na hi bon tu la da ket pa aha nin apange tun chi le nam thu dol nga se ki le ku ki te e chen na Manipur Assam Nagaland gen thi now hi ei ho gen thi na ku ki te gen thi now hi koi macha gen thi na to te ka hoi thi ei pu tuni chan gi in gam tum nong in nei nai po we thing noi mi tam ta in nei win I thing noi ho ve lew han bon tul a kho ve hin la tuni hin ipi ham sum le pai
jin abang ho chu hle phla en a umin government anga akipilut gam ta ve government anga kipilut lova da ket na bun tul kho a hat ding gela pang hi mi hlom cha bu e zala a khat tabang bu e abon chawin bun tul kho in ki gelwen lang government in ailul solkar in ep se yong le kachi kanam dinga kapan de 80 wen lang ha ten hung pang khom leo chu a kho le ni kho khat le da ket in pangwen lang bun tul kho leo a ha na hung pangwa gam le nam nong in ne the diu e tu in mi tam pi sumin le phla en a tai he a chu sumhi ho dinga ku ki nam mi te dinga hi ki pan na lin ta hong hin bun tul la da kena ipan thi lu naw hi azi khat au me sum ji e hi ha ding gel wa lo hin ding gel le bun tul i kho wa ta kena ha ta ke hambo ta all ola pan ila over gen thi jong le wan ki thungai ta ki lung si ta ki khutu ta ki lai na tu pi chi a pan ila hom ting le chi le nam hum kham tu win tin gam tum long pathin ap the he chagapa thu sim chu anasumil bu te ka ki pa ise hilu loilo gulte ho tampi mai the upa ho nong hin avejo si viver son hichi tuna pau cham tu som nga ki sei ho adi puina ti jong lew comment section a comment hin bolun lang sei ho mutin adi pa chu khat ve in sei do ki diu e ngai dan long ki bang lu mai thi e ngai dan a ki ba lu wa ai long le nang ma ngai dan pang hin sei in comment section a ka ki pa e ave zo si pathin in phathe na bu chi taw han loi lo gul te mun tina mo hi chi pau cham tu part 3 in sei you part 2 hen lang part 1 hi jong le anave su ke yuetin chule video dang ho jong upload aki bol jingin hi chojo si channel si thang sing sun channel hi ta sa thu be se ai pun pathin thu he in chuting le christian in kwa het ya kul ho ming khat hi na het ya kul ho ki upload ji in hi cho he anaven lang nang ma long nalung ai le subscribe like ai lo le share ho anabolin lang hiti chun pang ho mu ti na ang wa kong tau na he God bless you all.